Tauni ya Busia ni hindi iria yukiriria na oriwa ria ratha ni mweke riheaga aikari ria gukuria tauni yao mari hamwe no he aria menjaga harikariku magiaka kaunti ino. Aingi ao ni oki na magiuka Busia mahanyukage iroto ciao mari thi, iroto iria muthia-ini ciatuikire miturire yao ya o muthenya mwena wa Busia. Guku Busia ndokire na ciingigana ndahitwo ni muthe ndarikia githomo 1976. Koguo ndie kindu ndokite nakio. Ndokire kwa ngaika. Ndokire guku mwaka wa 74 na ngikiambĩrĩria biashara na nirutite biashara ihinda inene. Peter Maina, umwe wa andu aria meuge munene Busia niwe mwaria wa ruriri rwa Gikuyu kaunti-ini ino. Rucini ruria turirie kuguru gwake Busia okite kwendia indo cia mari no hakinya agikora mieke iria yamuikirie magerio-ini ma guikaikara Busia. Thabari-ini ya kwendia indo kuma Uganda nginya Nairobi agicemania na mundu wa mwanya uria wamuikirie magerio-ini ma gutua Busia mucii. Tugicemania nake ndari na kindu, arutaga wira wa biashara kuruta indo guku Kenya agicitwaraga mwena wa Uganda agathie akendia na hwaini agioka agoka na mutu tukarera ciana citu ugu. So I started to do my small businesses to Busia, Kampala, Nairobi until I decided to settle. I owned a shop here. Then Gigura Posho Mill. I've been operating this since that time. Maina na mutumia wake maikaranitie hamwe kuma riria macemanirie no tonga wao ciringi thutha weri engi maucaritie hamwe. Kenya no gicunji kinini tu gio tonga uria mahithitie ng'ombe, mugunda na nduthireire hau. Andwara kuri utonga wake ukiriire bururi-ini wa Uganda. I got a piece of land kuna murimo Uganda na ngiheo title. I have a title with the same. Na njigite thamaki ponds ndina mburi na nkarima mboga nyingi muno. Alikuja hapa, aliweka dongo hapa, umeona iko na ponds za samaki, ana mbuzi, ana mchicha, ana viazi, ana mahindi na vitu vingi. Vitu hii 75% inasaidia Waganda. Lakini ile vitu kama amemaliza kuuza, vyenye vinabaki kiasi anaweza kupelekea wapi? Kenya. Agurite mugunda wa eka 30 na arimagia thamaki. Ena fish pond 7 na o imwe rutaga thamaki 1000 o thamaki ikiuma ciringi 200 kana 3. O mwaka akoragwo na magetha meri noguo ni kuga ati hari mwaka utonga wake wongererekaga na njira ya mwanya. Tukihikania tutiari na kindu, tutiari na migunda, toikaraga kanyumba ka rumu imwe. Riu Ngai ni aturathimite tondu ni atwaramitie tukagia na migunda, tukahota kugia na ng'ombe, biashara citu ikarama. Riu Ngai ni atwikite wega. Nake muthuri ti Muroki niwe wi nyumba nyingi cia gukomborithia guku Busia. Twina tumicii guku, twina tumigunda guku na maundu maria mangi mothe ni guku turi. Riu ri tutingikiuga ni kuru ni tondu uria twikarite ni twikaranitie nao na njira njega na ni tui kuringana uria mabururi marathie no tuguthie tugiakaga bururi uyu. Kariuki kana Karish tore andu a Busia mamui niwe otheaga mutu uria uhuthagirwo muno guku Busia. Iguru rioguo niwe wi supermarket iria nene makiria. Tugithondeka riboti ino aruti ake a wira matwirite ati enja wa bururi kahinda-ini gaka. Aya no gicunji kia ngiaingi aria utongoria wa kaunti urahinyiriria matikahurwo ni urugari wa uteti na mbuto ya ugitiri ikeranira kuruta wira wayo kumagitira na makiria kugitira utonga wao. Kama ni sehemu ya Western wanasema ni ile ya Mlembe. Mlembe inamaanisha amani. Hiyo amani ndio tunataka kutoka leo, siku ile watafanya uchaguzi na hata baadaye. Na iendelee namna hiyo hadi siku ile tutakuwa na uchaguzi mkuu ambao itafanyika hapo Agosti. Digeria tudogo tujemete ni kuona ido, damete ni kuhara. Ni kwaga kitu. That's why I left my homeland. Kogo digeria na rĩrĩa ngakua ngathi kwa guku toni kwa gwitu. Rugano rwa Kenya aria mahanyukitie iroto ciao kuraya na mucii no kionereria ati gutire handu mundu atangikinyaniria wendi wake no muno makiria rugekira mukonde ati utoimagaraga. Ngiribotera Inooro TV ndi mwena wa Namugodi bururi-ini wa Uganda.
Njĩtagwo Waweru wa Nyambura.